قرس باجارێکی باکوورێ کوردستانەیە کو li serheda jorîn ava bûye. Qers yek ji bajarên herî xwedî serma û seqeme. Qers xwediyê şûnwareke kûr û wekî deriyekî Kurdistanê bi Qafqasan va û bi deriya reş ve girê dide. Herêma Qersê bi deşt û mêrgên xwe warê xwedîkirina sewal û geriyên pez e. Ji ber mêrg û kanî, zozan û geliyên xwe qada hilberîna şîr e. Geliyê Erezê, deşta Qersê û Erdêxanê rengîn erdnîgariya bajêr e. Çemê Erezê ku dibêjin ji bihuştê diherike, li ser vê erdnîgariyê diherike. Li gor hin lêkolînên arkeolojîk berî îsa ney hezar sal li vê derê mirovan dest bi xwedîkirina sewalan kirine. Her wiha dest bi çandiniyê jî kirine. Qers her tim di destê eşîr û mîrên Kurdan da hatiye birêvebirin. Li gorî çavkaniyên Rûsan 110 sal berê nüfusa bajêr 224 hezar kes bûye. Niha jî 236 hezar e. Ji aliyê ol û çandê ve gelek dewlemend e. Bi piraniya wî Kurd lê dijîn, lê Ermenî, Xristiyan, Êzîdî, Misliman di nava aşîtiyekê de li vê herêmê bi hev re jiyan e. Hilberînên ji şîr gelek dewlemendin li vî bajarê. Heşt navçeyên Qersê hene ku dîsa bi zozan û war û wergehê xwe xwedî bi hezaran cûreyên kulîlk û giyan e. Temaşevanê nêja, ev der Qers e, Bakurê welatê me. Li aliyekî me Ermenistanê û çemê Erezê diherike, di kêleka çemekî hêja, çemekî xweşiyê Bakurê welatê me de hatiye avakirin. Bajarekî dîrokî û kevnare ye. Bernameya Gera Welat li ser ekranê Kurd Shopê îro li Qersê ye. Werin meydanê. Temaşevanê nêja, bi rastî dema ku mirov li vî bajarê digere, bajarekî bêhempa ye, dîrokî ye. Her kuçeyek wê dema ku tu dişî bêhna dîrokê jê difûre. Her kevirek wê bêhna dîrokê jê difûre. Ev der gela Qersê ye û aliyê me her derekê mizgefteke an jî dêreke. Lê mixabin gelek dêrên vî bajarî ji aliyê bisilmanan va hatine û bûne mizgeft. Sed mixabin. Ka werin. Temaşevanê nêja, ev çemekî gelekî xweş di nîvê Qersê de, di orta Qersê de çemek derbas dibe û em ê vêga derbasî wê derê bibin li ser wî jî di dema ku Rûs li vê derê salên 1900 de pirekî çêkirine jê re dibin pira kevirîn. Em ê niha li ser wê pirê jî hinekê bimeşin. Temaşevanê nêja, na ew pir min behsa wê pirê kiribû, ev pira kevirîn ku dibêjin. Helbet berê ev çem ne ew qas hindik bûye, dema ku berê 3-4 metre berf li vî bajarê tê. Anha hê hindiktir e, lê dîsa jî berf û bagera wî heye. Ev çem dibêjin gelekî mezin dibe, lê ji bo vî çemî ji ser derbasî wî ya lê bibin ev pir hatiye amadekirin, jê re dibêjin pira kevirîn. Dibêjin li vir dibin pira wek di dema Rûsan da hatiye çêkirin, lê di dema Rûsan da ev pir hatiye restorekirin. Di salên 1900 û 1500 de wan deman da hatiye çêkirin, lê dîsa bav û bapîrê Kurdan çêkirine, lê di dema Rûs hatine jî vê pirê restore kirine û derbasî wî ya lê bûne. Herê meyro ميرو مال خرابه بهار الشرقين كتيا العوران العسمانان دتيريجن خبردايا دورا تشيا كلها ميردين ايرو خبردا بود ديفه چمان خوزانا هري ميرو مال شوتي چما هو قاست مستي ملولستو خاري بمعدي
تبری خدای وی داری تپشتا خدای وی دیواری تبری خدای وی کوتی شندو که نمرد میرا که چه حقوق باو کالایه که چه حقوق باو کالایه دکا وگره و بری خواب ده خورته کی جو خورته این 14 سالی بلکه خود کلا خواب که مالا وی یاری میروکا من ده دستی وی دابویا وکا پازا گرا خواری هزی رابم دست میروکا خو بگرم بروینم باویم دشتا دیار بکر لسورین فارقینه لخراجا نسیبینا شویتی لوده کارش و تحریم میروز خویلیمه از خویلیمه میروز خویلیمه از خویلیا میروکا جندیمه از این نبدله که به 24 دلم بسر میروکا خوا ببنگیمه لخوبانا نخوشخانا دیار بکر از برین کورم بی خودیمه دگلی حوالا من گو از دمرم آهاون دمینن گاوا از مرم از وصیتك بکن بلکی اون مزله من چیکن لسر ریا بیریوانان ده بلکی مل شفق را بیریوان ورن در باس ببن و هر نبیریه هما بلکی میروکا من ور در باس ببو سر شمکا خلکه لکام بخه هما بلکی ودمي ربع عالمي راح تخا قالبي من بلكي تشافي من وبا ده بلكي تكفى تشافي من توزا شمكا بيريوانان ميرو اسخيليما میرو از خویلیا میرو که جندیمه حوالنو نبدله که به 24 دلان ابسر میرو که خواه ببنگیمه لخوبانا نخوشخانا دیار بکر از برین کورم بخودیمه تماشاوان نجا لناوا باجار قرسه گلک میماریین روسان هنه که دما روس لوی داره بونه گلک آواهیان چه کرنه یک جوانجی اف آواهی کو وک اوتل چت کوفته به کارانین میماری روسان جی براستی به هم پانه و گلک جی دیروکینه گلک جی خوشکن یک جوانجی اوه تماشاوان نجا دمامرول نوا باجار جی دگرش خیلی جین دیروکی دمامرول نوا باجار جی دگره جی چند دکانان جارک مرو راستی پنیر فروشه کیته جبر کو گلک جورین پنیر لقرسه هنه و گلک جی نافدارن جبر وی کام بنیرن ام چند هنه که دیجی نوا باجار بگرن سلام علیکم. روزت بخیر. سپاس شان باشین. سلام سپاس نوید بخیر. متین. کی متین چه وای باشی؟ سپاس. باشی سپاس کم. یا القرص ساره و تسریق رود کیش ما کوب کی نادی سریق. مهمی سرمایه بونه. بله. کی متین تو چی کارید کی؟ خودی کار اسنافیت. اسنافیت کی کاروبار طرف شده چه وای؟ خودی باش بو انا نکی دست به اوی سیرچ اکونومی. تو چکی خرابه نه وسا. تشتکی بهشم. دناوا باجار قرصه ناوا اسنافان دا زمان کردی چه روشه دا کردی خبر دادن ناوا هفدا خودم ناوا مالی دا کردی داخفن ناوا باجار یه هم نازدکن کردی داخفن خود کرد ناوا باجار دا 365 کردن اره یک قسمه که بری هادیه اسمیله بیام مخابن فهم کرد لی زمان کردی ناوا اسنافان دا چه حالی دا یعنی اسناف خواب خوشی کردی خبر دادن یا نه نها قرص جیه کی چانه جیه کی کوزموپولیتیکه بله گلک ملت دا دیجین گلک ملت دا هنه آذری ترکمن ترکمه کرد ارمن حتی بگه آلمان işte de هنه ama Kürt Perani Kürt'e her cihek küçük
evet ciyon cüdaya. Cüdaya ne olsa. Wend nava xwe de bi Kurdî xeber din. Herkes nava xwe de bi zimanê xwe çanda xwe dijî. Saat xweş. Millet gelidin jî yani perskrik nav gela da tune ya. Yani hev kabul kirine wî avayda. Türk perskrik tune mesela. Yani bajarı dinî nîne mesela. Hevdû kabul kirine enendik. Mesela esnaf mesela yedini esnaf yedini tincem tişat kirir en caman yani o problem ekid nabera ve da tune yani. Şiddet yedik game'in. Saata ta hoş bekek metin mala ta ava be. Zor spas serserim ra. Mala ta ava be serserimin. Salavat şinin. Gerame berdavame hevalna. تماشاوان نيجا دما كمتين بجاري قرسي قالك بحسب بنيري ويتكن وخوارن نويين هرمي يعني ان خزاي كل في هرمي تنا تشكرن قالك تباسكرن لي بنيري وي قالك نفضل بنيري وي روني وي جورين بنيران نها امهاتن وك سرحات بينير يعني ناوي شركه دوا سرحات انا وصار سرحات كوبراتيف ناوي بخير كيكو ناوي مصطفى كيكو مصطفى سلامه ام گرمی خو سلاوی خو ورادشین تماشانی منقط تماشا دکه و هناتن بازاری ما مالات اوابه خاطی ورازی سپاس کم از گلک شاد بوم نها از خوازم تو بچکی بحثا کاروبارن خوابکی نها لویدر یا بسد جوریان ون پنیر چید کنه قرسی پنیر برنه جوره بچکی بحثا پنیری خواب کرد پنیر ما هر دریتی ناسکرینی پنیری خاشه گنده چی دبن کاشاری ما zaten cihane da değil askırını. Böyle peneri halandiye ne olsa o ayda karsiya ya evde. Kaver hene kelişani mi? Böyle çeşitli mi? Mesela bana kaşari mi teze yapabilirler. Ama tabi Türkiye'de ve sulu haşlama yani abi vakti kelamını runevi yani runevi navda demine. Tabii navda demine bir şey ye kuru haşlama dediğin ama şey runevi daha handık tabi. بله مفهم كده جورين بنير لفري قالك مثلا تشتكي دنيا كيكو افيا هر بالام كشان طبعا شوفنا نجا اف بنيركي كفكريه كفكيه يعني كفته ده بتشكي بعصافي كي افيا دبن قالك علاجه tabi اولنا استرا بيجي بالي دلال ويا و بنيره تماوي پر خاش يعني جي كي يتما ابتبل ويا هندر عياره ده desteklendi ya ki şimdi bidona da desteklendi veya hepki kemdi başınka küfke gel ne küfke ha va keske mesela devrajda deveje kapenleri ve ekey küfkiri are küfkiri hem bunya mehakkarati dedi bu bakın kad basa hingi ve hoşip kejmara ama şimdi ve me emde bir taraf obanı evi da tek evi hingi da şey میش خود چه دکه تکوی تختیوی دخه هنداری پتکی اوجی دوراوی تختی تجد کرد اوجی بخوازاییه یعنی عید قرسه عید ویدره نه وصل لچولوچیا و زوزانی و چد بر یا کاغذ مانی zaten هنگوی قرسه جی پر زانه تی زانه کن یعنی ترکیده بیش علاجه درمانه مثلا böyle هندک شکری analizi bikrine sedi yansıdı şekilde daha ya. Mecbur cevji mehi bahari nistani gulane da. Jibuk meş verin bicivinin lazım be. Bele. Yani bir tane yaptı bir yakiş var hangavana şey azin ha var jecik bir şey. Var hangavana şey naha peteki bir ha mu meyve var tıkın evki tıkın handari ramkavi meş خود دوره دیگره چیزی که پاشنگا دگریم مثلا هنگامی خودشما لز در ناخن meş سر دیگره دکمله tabii کامل دماویش خاشته به ساعت تا خوش به من کی 2-3 ساعت هات دم بگیره بله evjiye
او هنگوی تازه متنکه در رابط آره. اوی قرار قوانه او جیتی اکرنی روشاندنی اوا تی دوشن او جی یه به اوا ین به شانه evet mesela vaç maha keren gibi hastore او جی مثلا گلو کوپکی وی فرق مالا تحذر جاری اوا به تو بوی میوانی برنامه آمد اف زانیارین وکی زیر دامه امیش تماشاوانین خورد بیشن ایدی صدمه کی وی دنجی هیا ونوان قرسه و وی هنگوی وی پنیری وی خزای ببینن که تبی دیروکا قرسه مالا تا اوا مالا به اوا سپاسید که سرچاوی من سرسری امرا سپاس کم مالا تا جوابه گرامه بردوام احوال نو ورد تماشاوان نجا نها دمامات قرصه مجی دیروکی کشاند ما پنیره وان کشاند ما هنگوی وان کشاند ما گلک کشاند ما گلک بحثا قازا کر لازم قازه جی بکشینن و ام هاتن دکانه که سلاف مرحبا سلام الرئيس جبراتنا نامت بخير نبي مözlem özlem çay باجی başım spas قرصی همو سر رو کنن eri ساعت خوش به eri قطي basana ساعت خوش özlem تو کاری پچکی بحثا قازن و بکی ون وی کاری چیت کن چوات کن دفروشن کو پچکی بحثا کش مرا evam qazimem dıçın gunda cem jena toptakır Saat jin baş. dodiye meheda dest pedikin heki wan dertini heki oda xayidikin لنزدیکی هفته ماهی هشت ماهی تیم فروتانی تیم فروتانی چا برف دکوه عرده شرجی دبه سر برف عرده به اشکیا هبه ام اشکیا داخل دادن نگیوان دادار دادکن سر برفی دادار دادکن نزدیکی 10-15 روزه تنزی ها کردن لبر برفی تنزوا کردن ساعت خوش نگیوان داخل دادن سر برفی و اشکیا دادار دادکن و اشکیا دا اشکی قاسی 15 روزه گروی اشکی بخواد تبی خوش زیاد به ام هل دادن تینن وی تئوری نکه و دولابی جی چیگی ساری دا نه خواهی کرنه جی دیسا قاسی بیج مهایی بسکنه آها و نخن ام بجن جیه سارن جانجی دیسا نکی یری سکن اما او قازا کی زیهابو به برتاوی داوا خو هلده به اشکیا خالده به خویا کوتی غن هلده به نزدیکی 5-6 مها جی سار دجنی به کیلر دا به وکی دنه جی دنه و دیسانای خراب کرنه وقتی کال باوی مدا بیرکام تیبرامه بیرکام من اوانا سرا چه دکرن کیلر دا دار دکر حتی بهاری ملی کار واو ام جی نکه عینی کال باوا دکن ساعت خوش به ام خوارنه کی عید کردا یا کردان بهتر وی کاری کریه لوان باجاران نه لگوندان ل کرداجی دکن ل ام پر یالی آرپچای ام دیویژن خط ترکمه کن از باورم بله ها او دکن چونکی اوانا یک کال باوی وانه یک کال باوی وان دهاتی اونه مثلا ویش کاری وی اوی دکن لچم از صدم یالی قازمانی یالی دیگور سلمی عرضی کی قاز لی راحت خایبن تنه اما یالی آرپچای آکیا کای زعفرنده özlem malata ava be hem şanaz kirin از پر کیف خوش بوم مهونی رو malata ava hem ji gelek keyf hoş bud heval no براستی جه ام هاتن اسنافه کی geleki heja rubiken u ev qaz bi keda jine derdxe peşberi ve werin u winji bigirin gerame berdawame تماشاوان رجا نهاوکی کندزان لهر باجاره کی میوانک من هيا ایرو جیل وی باجار دیروکی ولات ما میوان من ماموستا آزاد جیهانه امن ها بر ماموستا آزاد جیهان و هرن و سلاوک بدنی ماموستا روزات بخیر روز بس مستشاراتم سپاس که مالات آوا بت باشی هیوی دارم گلک سپاس که مالات آوا گلک شادم مالات هزار جاری آوا بکو تدریه خو کر تگوارن قرسه سرچایم راتنه سرچاوی تا سر بلا هاتنا و ازی گلک کیف خوش بوم قرس جی کی مرب گله هر ببینه بازارک وسای من جی گو لازم اب تایبتی کردمه یل دیاسپورای کردمه باشو روجاو روجلات ولات ما دوی ورن وان کورین دیروکی
وی ولاتê xwe vî bajarê xwe bibînin بله pir baş kerem ke mamoste em hem bimeşin û hem jî xwe baax kerem ke ser serê min mamoste ez dixwazim di destpêkê de tu ji temaşevanên me re pêçekî behsa dîroka Qersê bikî ev dîroka kevnare ji ku tê قرس باجارێک سەرحەدەیە باواکی وسا تێ زانە بوون باواکیژی باجارێکی قەفقاسیایە belê yani berê bi beyliğê û bi girêdayê Rusyayê biye Belê. nêzî 40 sal Rusya carek mayel bêde nêzîkî 40 sala ev de dibin desthilatariya Rûsan da maye belê belê yönetima bêder demek ki nez dik birastî nêzî dehro derbasî destê Ermenî ku nêzî Bolşevikan e Sovyetê 10 sal dehro Belê. sabiye ez pêçî wan ew kajî bêjim evet siya demek ki Cenab-ı Kudven Cenab-ı Garp Cumhuriyeti Cumhuriyetli Türkiye Beriya Türkiye Cumhuriyeti. Li hatiye dani ji her milleti hebune mesela Kürde Kazmaniyeti de cistenne Azeri cistenne Terekeme cistenne Malakan Küdvezin Rus'un vanazi vana cistenne de bir yönetmeyi de yani bajareki tam kozmopolitik tabii ve parça vana privi sürgünü Malta etkin yazı henekçe İngiliz van digirin biyavacı dest digorine derbavi leve der Osmanlı hatine İran nezivraviye İran Osmanlı o Rusya her şey van imparatorluk van devleti mazın leve der pricana ve hatta Erzurum'e Desthilatariya hatta Erzurum'e heviye teklivan heviye şarıvan çebiye destek göhürtiye daha beryavi ani harabeleri beheye leve der Kürde Şedadi belê ve der Bizans adistinin ledve paşida teklivan Osmanlıya Beriya Osmanlıya Türkiye Kafkasya içeydi ve Kürdaji disini eder ama biraz di ani harabeleri nezi 5 kilometrede peşteye peş deste Bizansiyada ve duda keve deste Kürda Şedadi de hema demede ez dixwazim vî jî temaşevanên me re bibêjim Qers bajarekî ew qazkevnereye ku di heman demê de paytexta dewleta Şeddadiya ya Kurdan bûye paytexta Şeddadiya işte heman demê de lê ji Ali Ahmedê wan derajî Kurdê wê derjî bêtirî wî jî ji Farqînê yönetmek Farqînê wan jî tekilî daniye tekilî wan çebiye Alîkariya wan çebiye belê yani Alîkariya Farqînî yani em bêjin herêma Silîva ku dibêjin ew jî Alîkariya Şeddadiyan kirine vê warê de ev tev tarihê da çebûne mamoste malata hezar carî ava be ne sohbeta te têr bûm ne jî ji bajarê Qersê têr bûm mirov çiqas behsa vî bajarê dîrokî vî bajarê Bakurê welatê me bike serheda jorîn bike mirov jê têr nabe û dîroka wî jî nakede te şeref da bernameya min te şeref da Kurd Shopê serserê min serçavên rahatî hevalno gera me ya li Qersê berdewam e mamoste kerem ki temaşevanên êja hemû serhed xwedî dengekî gelekî xweş e dengbêjê wan gelekî navdarin dema ku em hatin Qersê divê em dengbêjan jî bikin mêvan û kekê mehew mêvanê min e pêra jî gulê Gulcîn Xaya serçavên serserê min rahatin Gelek spas. Hatina te serçava rahatî.
سپاس دکم گریجان تو باشی باشم صاحبی از دست بکی خیراتنا وی دکم به هاتنا وی یا قرصی براستی جی امگلک کیف خوش بون امگلک تلشانه کون ایرو برن و ایرو باجار میسر به گرمایی آخر رو نیک سپاس دکم سر تمام که محوی دیگوری بله. ساوک دنگ بیش محوی دیگوری بله. بهتر تناسین تجمرا چه ببیش که از دخواستم سرملی یریوانی هرم بجی. راستی از بچوکتیا خوبا عشقا من و حواسا من خواستنا من از دم وان کلاما وان سترانا دیجم از هوزانم از تازه زاروک یک 14 سالی مه و 7 سالی مه وی مالی نو چاولنده ولا تناوینه و تناوینه و تناوینه آخه الدینم گو چاولنده ولا تناوینه و تناوینه و تناوینه ال قربان گو بسور بونه ولا خياتنا ولا خياتنا ولا خياتنا قديم من يسون بخاريا وزي سر شباب بريا رشم بلك اللي تجار دلا ولا حياوينا ولا حياوينا ولا حياوينا کرو گدم گوتری لوزه چوبم لوزه چوبم بلم گوزه مینا قلنگه که بنه بریه لو پیده بابم لو پیده بابم گده حیران من گوزه پشتی جویت یار شو بلک جیجیانا رنگین لو دلشانا بهم لو دلشانا بهم امان 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 خیری بزم لو من دلیله امان 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 ربن ازیم لوم دلیله إلى دين مقوشواني قندي وصوصوني وإلى ما تشيرون دين وما تشيرون دين إلى مقو خبر ديرو ولا دوب غيرون دين وادوب غيرون دين إلى دين مقو قيسي قندي وبدوين إلى خورتي قندي وإلى محيالون تماشاوان نجات حوالو گرن عزیز و خوشویست و هفته جمعتن داویا برنامه اخوی یا گرا ولات ایرو لباجار قرسه بود قرس باجاره که باکور ولات ما گلکی دیروکیه جهوریان حتی نها در دور 5000 سالیه کرد لوی باجاری دجین ده همان دمه ده باجار قرسه پایتختا ولات ما یه کردان شدادیانه به هفته جماعتن داویا برنامه اخوه حتی هفته یک دن بمینند خیر و خوشیه ده اف دمو هر دمه و خوش بن